Tibyan! Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Ket ita, adto'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala Tibyan! Anya, matandali na. May san atawan ti utang da dito istor tayo. Sa ita, nayunan da pay laang mod. Ala, ikamon bakit? Amang ano awanan ti maisaang da. Kat ne, naitapay anak da limalaang ti tawon na ti imbaon da. Wan nga rod ah. Sige, ikak man langan. Nga mao din day ta nga utang da ah. Agbayad da pay. Oh, aday ta. Nakaluto akon. Sige, ayabamon dagiti anak talakay. Tamangan tayon. Agsida tayo latan na iti kamatis nga dabugong na. Anya matanti kastoy abiyag. Di ba'y makasidamot iti naimas na tao. Naimbaglangan na. Tapautangan nakalatamot ni Sofia. Wan nga rod ah. Ngam ko na nakin ni Boy nga anak ta. Amaudin ti bagas nga ipautang na kada tayo. Awan tumot ngamin ti masarakak at trabaho. Katsyak. Basit mattimat-mat gadak iti panagbasbasura. Tadinak matulungan nga agkalkal iti basura. Dakla kayat. Isungarod ngagsapsapulak iti panggadak. Tapno saan kan ngagkalkal iti basura. Kaano ngay? Ay, adan to ah! Wen! Adan to, bakit? Lina! Dumagas ka ditoy. Tao may mo kitaan ti total ti utang niyo. Ay? Ha? Anya ti mapaspasama ka ni Lina. Agkat katawa matan nga awan gapgapo na. Ni, apay day jay. Balan sakit di. Anya tay da magkusopya. Bagtit itan ni Lina nga asawan ni Andong. Wan na Norma. Nagbiitin ang nagwaras ti damag. Idi kalmalaan na ibagak day taken ni Gloria ah. Ita, nakadano nan ijay sorong nga ayan yaw? Wen mat, nagpardas at talaga ti da magkunamsa. Taamom ngamin, no kasta at chismes, interesado dagiti tao. Kasta latibiyag, Sofia. Angam no adda umay ang mga kasaba. Di da kayat adenggan. Angam no chismes ay nagalistuda. Ni Nana Norma met. Kaisumat ti pudno, saan aya? Adon dagiti kaaruba, ano adda umay nga agkas kasaba. Ilamanganda, iri kapanda iti ridaw. Ngam no chismes, ay interesado dala unay. Sa bagay, pudno day ta nga Nana. Ay aguray ka. Damagag man kan ka, no pudno tinanggag ka. Tako na dasi ka tinaggapuan ti chismes nga agbalaitan ni Lina. Jakmat imbaga asigurado nga agballa ni Lina, Nana. Tikunak, amangan no agballa. Ay, day tati madi nga inaramid mo, Sofia. Imbagam aballa ni Lina. Adi kamot sinigurado no talagang agballa. Ay anya ngay ita, nagwara saan. Madaksan mo jay tao ah. Anyan? Nagbiitan ti panagwaras ti damag. Pagkunam ngamin ay ang agballa ni Lina. Una, tayo di kasarsarita. Basta katawalatan. Tayo ngayon katawa ti balla, Nana. Ah, ay na, kita man na talaga ti chismes. Tinangag ko kat agballa ni Lina, gaputa agkat katawalatan. Sa linukaisan na kanu ti paldana, kat magmag na. Anya? Ala, awan ti kasta nga imbagak. Ay, ti chismes talaga. Manay nayunan. Awan ti imbagak alino kaisan na ti paldana sa magmag na. Ay, aniyan. Alaman kit de. Uminumak man iti soft drinks mo. Tay nalamiis ah. Wan na, mabit laang. Ni matlina day tagkalkalkal iti basura. Pagtimkak man. Lina, agkalkalkal ka gayam iti basura. Anay ko, anay.
Barsak mo matanday talata diti ulok. Pwe, nagangot pa eh. Kayat mo, hanay? Ah? Ha? Kayat mo? Ah. Itod ko Oh, agtoy. Anya nga tati ko na nga itod na. Kayat mo, hanay? Darling, ha? Oh, dayto, oh. Ay, sus. Ay! Lukaisan ng tipaldana. Ay, sus, ay, pakawalam. Ay, saan Lina? Diyak kaya dayta. Inakon! Bagtit sakit at talaga ni Lina. Awanan. Napukaw ng tilimbong ti panunot na. Kasanon nga ti utang na dito istor tayo. Ay na apo, nagdakkel ti utang da, upat aribon. Kastala ti biyag bakit? Anya, kastala ti biyag. Awan mapabasol iti dayta no di si kamot laeng. Apay nga nga itad ka dakwada. O anya nga, di na urnungan. Uray si ka. Kunam nga ikaklatay da, takaasi da. Ay, Ngam, pudno ka di lakay. Bagtitan ni Lina. Sigan amis mo tinakapanagnak. Uwan bakit? Kayat mo honey, darling. Kayat mo kung kunanakit din. Sana lokaisan ti paldana. Anya? Uwan bakit? Iso api manawak adagos Amangan pa'y no anya ti aramiden na. Ibagadan to kiti pagtatakkonak ni Lina. Ha? Agasam, lokaisan namat ng ti paldana. Anya? Alright. Awan pa'y nasa pulak apang gadak. Inkaagsapol Marigrigatan ako nagbasbasura. Di nakmet nga rog tulungan. Magbasura ka lata Ay, mabay naklakit day. Impon bigat. Inak man nagsapol iti panggadak. Barang adantong. Atan nakakaasi tayong lakay. Kaasi dagiti anak ta. Oh, andong. Naimbagman ta nasabat ka dito'y dalan. Papanam ngay. Kita balay da tatayo, Frey. Inak man kita antay kuna nga aramidag akulungan ti aso da. Isupay ta itangdan na. Kastaya. Sika nga papanam. Agpasurong akman. Tay nakitaan jay danom. Amangan kit din no damanan ng pugsat iti host. Kastaya. Wen. Andong. Pudno ka di. Ti. Ngagbalan ni bakit mo? Ay. Kwa. Siya ka mismo tinakapanagnag. Amangan no kasapulan ngayon kan ipaagas. Delikado no saan amaagasan. Amangan no kumarkaro ti bagtit na. Anya ka di kay bagbagada abagtit ka kano. Di mo patpat yan, ida. Apay ngay bagbagada abagtit ka. Gapo nga ta makikita da ngagkalkalkalak iti basura. Iso ako na da abagtita. Limpyo ka man, bakit? Hanggang, Apay ngay bagada abagtit ka. Ibagak man laangan kan katipod no. Jak kayat asingirundak da Sofia iti utang ta. Tatalagamot ngawan pagbayad ko. Katapno saan da kun asingiron. Agin babagtita kun Anya! Day talaang tiamok apamuspusan. Tapno saan da kun asingiron iti nagado nga utang tayo iti istorda. Andong! Woo! Wayak man, Andong! Oh, paridado. Apay ka di. Adang amin ipaaramid ko ken ka. Agaramid ka man iti kulungan ti baboy, tarakan kami iti baboy. Kastaya. Kat sige Ang jetangdan ko, ikisay ko na iti adu nga utang nyo iti store. Ha? Katwan tapno maksayan matbasit. Ti asawa, dagayam dita. Naggapon sa akin iti likodan ti balayo. Kwa, Step! Step! Sus. Anya ko yung tararamidan na. Step! Step ta, papa. Step ta. Sak ka no? kwa, Sus. Kwa, andong, di saritaan ta. Inakon, tani. Urayan kan di balay, ha? Ditakan. sige. I love you, honey. Tiga pa salsaliti dalang ko, Lina. Ang lisi ka. Yawid na
balayo. Ay, saan? Kayat na, Ha? kaidata. Ay, pakpakawan! Mapanakon! Ay! Ay! Hoy, ina! Step ta, Papa! Naggalas ka tilang langamon. Maya, saan ka na? I love you, honey. Kung kunampay ka ni Dado. Napimpintasak mo ni bakit na? Kasanon ngay, naarakupan na ka. Anya, isos, di na maiturad tabagtitak nga raw. Ay, nuan niya laditan, ter aramidam. Oh, boy. Nadakamot dito yung store, apay. Kay ayamak, uncle. Ay, kasi kamat. Bagtit mo't ni nanang mo. Saan? Saan? Kuno ni tatang ko. Agin babagtit ka no ni nanang ko. Anya? Anya ti kayat mo asawon dadaw? Babaan ti aramidag. Maduktalak no talaga abalan ni Lina wenno saan. Anya ti aramidam? No ibaga na kanyak nga I love you honey. Ay arako pagmanadagos kat agkak ti bibig na. Anya? Oy, Ang mga no anya mo tanday ta. Ang mga no agkurso na da kakit di matkenkwa na. Ha? Gaputan na pudpo daw nga may iti siya. Ha? Ay, saan mo't abakit? Maduktalak lang nga da relasyon nyo. Pagbabagtitan kayo adwa. Bastag talag ka iti planok, bakit? Di ka agong unget no agkak to ti bibig na. Ken arakupek to iti nairot, ha? Padasam nga aramidon ti kasta. Tapang oran ka iti 2x2. Nili naman nanday tagkalkalkal iti basura. Kasit gakman. Kita man no talagang agbagtit. Lina, agkalkalkal kakadimanan iti basura. Ay, si kanihane. Kayat mo, Ha? Ha? Ay, wan! Kayat ko! Uy ka. Day talaga. Bastos! Bastos! Ayop ka! Ay! Bastos ka! Idarum ka kin ni Kapitan! Rape-face! Oh, makitam? Agin babagtit ka lagayam. Awan mon, nabistukan Lina. Amom, no asino tinagkunang agin babagtit ka. Ni boy nga anak mo. Ay, agin babagtit ka lang. Tapno dida kasingiran itinagdakkel nga utang nyo iti storme. Ay, sana mabalin Agbayad kayo mat Ti utang, rumbang abayadan, saan kat atalikodan. Nala, agbayad kayo, Lina! Si kantumot ngamin. Agin babagtit ka. Oh, anya nga ita. Naduktalan matlaang ti kinapudno. Di kababain ka matlaang. Anya nga nga rute ramidag. Awan matibayad tayo. Nabalay. Inutan tayo latan ang bayadan ti utang tayo. Inagkarnakit din na jada daw. Inarakop nakpay. Anya? Kaya't nakano amaduktalan ti kinapudnaw. Iso akas jay tinaramid na. Salbag kamot ngamin. Kundi bagtit ang tupay lang ngamin. Oh, anya itangay. Adda ka din na itulong na ken kada ita. Awan! Papain ka lang! Kunti kagurak. Inagkan kan inarakop na kanidado. Salbag tayo tao! Basol ko matkid di alakay. Ay, basol ko! Sige. Bayaan mo dahil banag. Iutang tayo. Iutang tayo na bayadan. Tulungan ka ng agsapol iti kwarta. Tapos inot ang makabayad tayo. Hindi ko mapaya! No kumatad na trabaho, di awan ko mati problema. Sa anak ko man naging babagtay. Tapno lang matalikod at ti utang tayo ijaistor ni Sofia. Inaramid ko di kasjay. Tapno sanda tayo kumanasingiran. Ngamjak nagbaligay. Palpak tinaramid ko.
Ditan gagayam tinagkibusan ti pakasaritan tayo ita, adaw iti pagsasao ako nana. Ti utang, bayadan, saan at alikudan. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay, ken iti direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.